ataasinngorneq no complaining. Godmorgen til ataasinngorneq episode 3 no complaining. Ukioq aallartimmat eqqarsarpunga. Okay, sulisartunga. I'm not gonna talk. No talking. Bifisaqarsimauma oquluttuarnissannut hei ullumikkusuteriunga asuli oquloriornissamut bifisaqarsimassuunga aamma suliaqarnissannut taamaammat ukioq aallartimmalli I've been working my ass off naamiittaallungiippunga ukioqfa no complaining zero taamaammat sisimangorsiillunga utaqqinikuungisaannerpunga ukioqfa because if I have time to talk I have time to work. Taamaammat no complaining. Tava wow. Ingasappo sunukua resultaatiangusinnaakkat oqalungikkuma and if I just talk I can work. Inupparparparussuu piffissaqartarput sisamangorsiillungu arfinipingasungorsiillungu soqaarserujortut haltiminnangortu attaulllutik ingaffimmi oqalorujortut. Because if you have time to talk, you have time to work. Taammattu sulisaleruit resultaatit naluaqqanuannertutingisaamusinnaaneritit. So, shut your mouth and go to work. Qaamasarpa kafeemisulingerlarama Asianni tannequliluanguuliinnartoq qaamawa portuileertartut uffimma suli ataatsimik isertoqarsinnaasoq inuilluunnimarluk uffimma taaqulaaluun soqarfissaalortik qeqqa tannequlaalua kis 15 minuutiluani maasnaasuut takkuttoqartoq and they always complain. They always talk. I never did that. Bifisaqarsimauma naamiittaallornissannut bifisaqarsimaunga aaqqiissuteqarnissannut bifisaqarsimauma naamiittaallornissannut suliaqarsinnaallunga nalumilaa. So if you have time to talk, you have time to work. Tailauqartarpu yaaqasuunga ulluttakinikoqa wow hey 16 timer sulisinnaautit nuunarukku sulilu nukissaqarlutit like taimaassinnaasort nuunarivingikit suliaasertakkatit like 100% sum qimangilatit ta what are you gonna do about it? Now my taallutisinnaau kisanni sunaangussuiu. Like what are you gonna do about it? So if you have time to talk, you have time to work. Ukiomarluk ukiupingasut naamiittaallungilaga I just worked. Qonorsuusinnaarsinnaassi ataasinngorneq tulliani tikoqqikkumarpuun.